Pemirsa warsa sampun pandemi COVID-19 ngelimbak kering Bali, jantan krame dahat ngerasayang wesanan saking virus inucap. Napi malih majeng pengelola hotel, restoran, miwah gena wisata, talar usaha pariwisata sanilianan, rumah suk daya tarik wisata di TW Monkey Forest Sangeh. Operasional DTW Monkey Forest Sangeh Made mohon maosang ring warsa puniki kawentenan pengerah wisatawan ke DTW Monkey Forest Sangeh sayan tendun tambis nenten wenten. Sane ngawinang nenten wenten pikolehang majeng pengelola. Yening pandemi rajeng ngelantur, jantan stok pakan monyet pacang digelis telas. Nganinin indik prabio majeng amah-amahan bojog selami puniki kambil saking tabungan kas desa adat Sangeh pinaka pengelola sane kapupulang saking prabio tiket ke DTW ring galahe rien. Rawuh mangkin tabungan sampun sayan akedik prada kunjungan kantun sepi. Janten paiketan ipun mewah antuk ngomolehang prabio amah-amahan bojog inucap. Ketarkayang dana punika wantah sida antuk numas pakan antuk makatah bulan kemanten. Ya desten DTW Monkey Forest Sangeh sampun nganutang protokol kesehatan sane disiplin nanging krama antuk sayaga antuk mau wisata. Ya desten DTW Monkey Forest Sangeh sampun nganutin protokol kesehatan sane disiplin nanging krama antuk sang saya antuk mau wisata sajeroning pamargen pemberlakuan pembatasan kreativitas masyarakat PPKM sane kelanturang malih taler mau sana ring pengeroh wisatawan ke genah wisata. Napi malih wenten gatre yening pemerintah pacang mungkah pariwisata Bali majang wisatawan internasional ring bulan April warsa kalih tali. Napi malih wenten gatre yening pemerintah pacang mungkah pariwisata Bali majang wisatawan internasional ring bulan April warsa kalih tali kalih likur. Krama maut saha nagingen pabuat amah-amahan bojog irike. Kajajahin prabeo pakan nenten sida nagingen ngantos bulan April kalih warsa sane jagi rawuh ucap. Tatkala pengawit pandemi COVID-19 kanten wenten wantuan antuk amah-amahan bojog inucap. Makatah lembaga swadaya masyarakat magiliran ngicenen wantuan. Rumah suk sane rawuh saking krama Sangeh mewah ring widangan irike sane maduwe rasa urati ring kawentenan bojog ring alas pala inucap nanging galahe ungkuran sumbangan inucap saya ngerered taler nenten malih wenten sumbangan. Budana Bali Travel News nguningayang.